Haria hothe ungikorwo ri ni ikereka ria mbere niguo twambirie mohoro maitu tukiambiria ni ati etikia a kanitha wa Gatoreki icigo-ini citiganite guku bururi-ini ni mathire njira ya mutharaba kuonania menyamariko iria muhonokia Jesu Kristo atungirio agithie kwambo mutharaba-ini. Etikia aya ni moete mweke uyu gukorwo makiuria a Kristiano othe thi ngima gukorwo magikungwira Easter na njira ya wohaniri otoria Kristo akorirwo akiohera aria makorirwo makimwamba. Uhoro uyu makiria wina irungu wa Mwangi. Guku thi yothe igikungwira ikua na mathinio ma muru wa mundu, etikia matinda mikira-ini ya bara o hamwe na magomano ma njira makuite mutharaba ita njira imwe ya gukungwira muturire wa Yesu. Hari etikia a kanitha wa Gatoreki kiumia giki giothe hario ni kiumia githeru kuria maririkanaga muturire wa muthia wa Yesu. Muthi kuri muthenya wa gatano makoragwo makiririkana muthenya uria Yesu anyaririrwo akihurwo akiambwo na oho agikua, na nikio rwimbo ruria ruma tunu-ini twa aingi ni nguira mutharaba. Hihi muthenya uyu hari etikia moyaga na njira ihana atia? Leo ni siku ambapo tunaadhimisha safari ya mateso kabla ya kusulubiwa na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hili ni kanisa la Mtakatifu Daniel Komboni hapa Ngei, na umati ambao tunaweza kuona sasa wakikuja ni safari ambapo tunajaribu kulinganisha maisha yetu na mateso ya Yesu Kristo siku chache ama masaa machache kabla ya kuondoka kwake duniani. Aya nao aria tucemanirie nao iceria-ini ria njira ya mutharaba, ciiko ciao ironania witikia uria uri ngoro-ini ciao. Yesu, Maria na Yosefu, Yesu wangu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanahitaji zaidi huruma yako. Kwa majina mimi naitwa Mary Anyango, mimi ni mkatikista. Leo ni siku ya kufunguka na msalaba, kuonyesha mateso ya Yesu alivyokuwa anateseka kwa ajili ya dhambi zetu. Sisi sote tuko pamoja na yeye, tunamfuata kwa sababu sisi ni wafuasi wake. Tunaitika wito wake ili tupate kukombolewa katika msalaba huo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu milele. Witikia uyu utambitio nginya kuri ciana kuria thabari-ini iria tuma ciana mbeu njithi hamwe na akuru monganire kuonania witikia wao kuri muthenya uyu kuria marumirire mutharaba makiinaga nyimbo magikungũyagira ikua ono na mathinio ma Yesu. Jina langu ni Steven Gitao, nampenda Bwana, nampenda kumsifu na mshukuru. Na shughuli ya leo ni ya nini? Shughuli ya leo ni ya nini? Ni njia ya msalaba. Njia ya msalaba. Tukikumbuka nani? Mungu. Mitha ya muthenya wa umuthe igithira, akristiano mainukaga makirite magecurania gikuo kia Yesu kuria magomanaga kanitha-ini muthenya wa rucio magiakia mwaki munene ureta njira ya kuonania Yesu ni muriuku na niwe utheri wa thi, akiarira andu othe haria maruma. Kwa ihinda riri kihana ihoru nirio rigumeire etikia magecurania kahinda ka miaka 2000 riria Yesu agereire mathinio maria etikia matina makiririkana. Njira ya mutharaba ituririkanagia ikua mathinio ma muru wa mundu riria ari guku thi kuria athenirio nginya gukua gwake na agikua ni undu wa mehia maitu. Nao etikia magakiungana thiini wa njira ciothe guothe bururi-ini ona guothe thi yothe makionania witikia uri ngoro-ini ciao. Handu-ini ha Gikuyu TV riakwa ni Irungu wa Mwangi.